iwi aming na h asang hoye I khu hiwi awungani khu hiwi aming ke asang kulen ache full form aina yana arui short aina thada kaka ji hi ke asang kulen ache jine arui hili pop tak le ithum hili 2020 July 28 wa aina hi hokupok ni ithum atam chili Burma aina India kala Burma shong la problem le mda apom hili kapo shong wi commercial track ot hi katong ung la hili trade center the KAKA Trade Centre the folk la ithum hi tang khul ru jum naw ko tong na ok thui pai khwai ring pai khwai chi plan sa la kha ithum na pom da khle hi achikum na chingkum thruk running chatli yaina hili ka pom hi ithum 2020 wa aina chingkum 21 22 23 ain dang de sitang khunau mang pomi hili simlak ithum citizenship hi arui 50 plus leidali chiu alungli ithum register hall kha arui ka hili simsa ka hi 500 sims sa hai le kha arui hon wi tu short ka po shong wi chunda aina democracy wi btf wi problem khle aina sitang khunau ping lak teu ka thring rok kha marak khleng ni ka po problem hi wan khai aina wa 500 sim athum sa ka hi line sa kilometer hi aina ka thum mati sim sa sar kai ni aina chi ka tong ra pom si chi 500 600 la mathang matai ka maman re hi alungli 2023 li kapoli athum wi democracy aina chunda wi rai sa la kha athum isum wi khongnai wa aina khu phanga wi hili kaponau la change wifi la change na ko ba siam changmni wifi aina kaponau pa si hili chang la kha 2023 aina arui ithum hi arui la refugee da athum na government na biometric khui la kha government of Manipur na mayada longnau na mayada arui la kachung kachang athum han haire kha mahan ka pai khale hawe chi alungwi kharchan tra khale mahan ka pai ping hi athum arui kakali le de khale hi kaponau ping hi 166 now snow khra now chang da iuli arui hi le de khale ni aya dates 7/5/2026 4 p.m. mai khali am mai khali first namli wangli pa hi kha distance kakau aina kilometer 7 8 daga teu kha kui hai da chong wi akhon ithum sarar mani khai charo ji simak lang iwi kong wi yar chang sa hai da seng lak aina athum na khangkap chili ithum na ukhnang gai ni oi thia kak arui charoli namli li wangli li kap hai re simme charo wa simme se hi aina yeng khwali mấy khut thung sok la ka thei je aina iram la ra chang ni ka ta phaning sai ka kulam hai lak aina iram ba machang la masumi thure hi ka se hi athum aming ma pan ge ka po song aina ka sok ni ka po song aina underground jawre ka po song aina underground ka sok hi sok sumi gai ni arui charo namli wangli hi sim athum ina pau khoili charoli la sa khasi ka sok ita hangi militant bingji namli li la sa kha market li la sa kha ji ka above 300 thada raimi sok la kha sok sa ni ina pau sa le jaina hi india wi lo li ka thada le khla long naw ping na la kha yeng sang mi lo ka ji hi ithum na ina le ta khle ka ji pillar 93 wi ngalemli pan da khle ke asam klen ache ji hi india side ne kha kapo side wi na ra la kha hi thada india wi ru chum naw ping li sim sukhami rek da khle khanang da khle hi india government na la long naw na la kha yeng sang mi lo ji hi ina hangai kala
Ari itumna leida kle zero lapai aloyo lapai ra pilong sangsung da namli ta sung da hi alung li leida kle hi 60 kilometer we alung hili tangkhul naw pan sar da kle ni hi itum we future tangkhul we ring khwai sina lopa lan shok khwai akhur akhane ji hi tangkhul jum naw ko tong la machuk mi la kha itum we ko chot ka chang hili itum we mak thuk itum na massacre isi tangkhul mai ra tung song la tu shot hi le khonchar popam de le kha hi la itum we tangkhul we main resource akhur shokwai apam akhane ji machuk la kha volunteers la kha chungmei da long naw na ji hora mi sig ji ring phana re ning sina re ji hangai